Tanan. Ako si Sato Kanno. Nagtutuon ko Binisaya sa Los Baños. Kaimato ko sa Tagbilaran sa Bohol. Mauna ko, JCB volunteer ko. Taga Fukushima ko sa Japan. Nagdinong kami sa Fukushima sa 2011 sa Marso. Pero luas ang among pamilya ug among balay. Gusto ko magduwa ug badminton ug magbiyagi. Magtrabaho ko sa LGU sa Tagbilaran sa Bohol. Kay gusto ko matubang sa mga tao sa Tagbilaran. Pinagi pag-share sa kong karibalo sa pag-recycle na ganahan plastic shopping bag sa basurahan sa Tagbilaran. Pero wala sila nigamit hito press na mag-set up ko hito press machine sa mga barangay sa Tagbilaran. Gusto ko maghimo bago products sa mga tao sa Tagbilaran. Gusto ko mo tanang nindotong nga lugar sama sa Chocolate Hills Baybayin sa Bohol. Gusto ko magsulti ko Binisaya sa mga tao sa Tagbilaran. Maningkamot ko sa akong pag-volunteer. Salamat.